Ukisoma neno la Mungu Mithali sura ya 3 na mstari ule wa 4, neno linasema, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Rafiki, ujumbe wangu wa leo unasema hivi: kibali. Kwa ufupi tu nikueleze nini maana ya kibali. Kibali ni neema ya pekee ambayo Mungu humjalia mtu, ikimfungulia milango ambayo wengine wanaweza kuikosa kwa bidii zao au uwezo wao. Kibali ni upendeleo wa kimungu mbele za watu. Iko hivi rafiki, hakuna kitu kizuri kama kuwa na kibali cha Mungu. Ukipata kibali cha Mungu kwenye maisha yako, kuna hali ya kusikilizwa, kuna hali ya kukubaliwa, kuna hali ya kufanikiwa, kuna hali ya kueleweka. Lakini ukikosa kibali cha kimungu, kuna roho ya kukataliwa inainuka kwako na maisha hayawezi kuwa kama vile unavyofikiria. Roho ya kutokusikilizwa, roho ya kutokufanikiwa, ni kwa sababu tu hakuna kibali cha kimungu. Sasa natamani tumuombe Mungu kibali na tupokee kibali. Baba yangu na Mungu wangu, ninasogea mbele ya kiti chako cha enzi. Ninaomba kibali kwenye biashara yangu, kwenye huduma yangu, kwenye maisha yangu, ofisini na kwenye familia yangu. Mungu, asante kwa kuwa umenipatia kibali. Watu watanisikiliza na kunielewa, watu watanikubali, huduma yangu itapata kibali mbele zako.